Isprobali smo jedan od najboljih fiš paprikaša u Hrvatskoj. Spremio nam ga je Ratko Lovrić, poznato lice fišijada u Slavoniji, a s nama je podijelio i svoj recept. U kotlić se najprije stavlja riba, lijepe potkove i glave kojima je izvađena gorka kost. Ikra je također spremna, ali se ona dodaje 10 minuta pred kraj kuhanja. Nakon ribe dolazi luk. On ne smije biti dinstan, samo usitnjen štapnim mikserom ili blenderom. Zatim se dodaje hladna voda. U našem slučaju ide 4,5 litre vode na 3 kg ribe. Postoji trik kako odokativno procijeniti koliko vode trebate. Ribu stisnete na dno, a voda onda treba preći preko zgloba ruke. Što se tiče paprike, bitna je njena kvaliteta. Bez obzira što piše ovdje slatka, ja ipak prije probam. Ratko uvijek uzima žužanu i kiš papriku, po 3 žlice slatke paprike od svakog. Mlaganje. Radili smo nešto blaži fiš, za nas sa gastritisom, pa je na tu količinu išla samo 1 žlica ljute paprike. Naravno, tu količinu podebljajte ako volite ipak žešći okus. Još decilitar domaćeg paradajz sosa i sol. 2 žlice soli na ovu količinu, jer je sol jedini sastojak koji se može i naknadno dodati ako usfali. Ovo što se sad stavilo, nema više diranja. Zatim se to pusti da se okusi prožmu. Pali se vatra i za 45 minuta fiš je na stolu. Uz domaću tjesteninu ništa vam više ni ne treba, osim možda dobrog društva s kojim ćete podijeliti fiš.